timu ya Green Valley eyorekera omutindo gw'ekika kya higuru okwegaruriza empaka z'amashomero ga primary eza Ryakasinga CHE challenge. Empaka ezi ez'izooba rimwe zizanirwe aha Ryakasinga zetabirwamu amashomero 29 kandi abasinguzi aba Green Valley basingire Nyarutoma Primary School na gore mu hari 0 mu finals. Omusemu finals Green Valley esingire Nyakashoga eya Rugarama na gore ibira hari 0 dero Nyarutoma eshohwiza abashuku Primary School. Empaka z'abishi ezo muzano go kubaka aba Triple Joe okuruga Kitagata basingire Green Valley Primary School na gore 5 hari 0. Ababire batebekanisa empaka ezi aba Ryakasinga CHE empaka ezi bazigambireho kugezaho kuba strict aha bazana bituru kukozesa yabura buri cyo tukoresa abazani abari yabeje bitu mu mashomero gitu targetinga primary schools zeze zimwareba ya hacha talent development kishobora nshtiyamba umusiniya abo babeje barwo mu primary bino mpira go bakuruze yito umusiniya tutwendeka